I pozdrav smo ljudi da bi došli u šestu epizodu SG na našem kanalu. Kao što je danas smo igrali SG na Badlandu. Kao običaj, znači ovo je šesta epizoda. Tu sam igrao sa Tačijem. Ali Tačija, vidjet ćete sad brzo da je on odmah umro dole. Evo ga vidite, Tači ubio ga od mrđa. Znači to su oni neki i Kompos bili time, tu su neki Balkanci. Ja sam ovdje ubio obojicu, kao što vidite. Da nije nešto bilo teško, ovo je bilo strap stiver i opet, znači ostalo mi je 2 srca, što je malo shit, ali nema veze, znači uvijek sam malo raspoređivao inventar i takta sranja. Čudi, izvinite ove da vam kažete da bu šušti ovako, znači to je da mogu kompjuter, to ću vidjeti uskoro da riješim, pošto stvarno mi ide na živce i meni ovako radi kad igram igrica, baš jednostavno, baš puno šušti, idem sva na živce, ja mogu s koncertne što je baš šuštilo, prvo što čujete vi u videima, ali eto ja to pokušavam što više smanjiti u Camtasia, jebe, ne znam još edvati u Sony Vegas uskoro ću naučiti, mislim pomoći mi Tači oko toga, tako da pa će biti dobro. Znači malo smo javsim 6 kilova, nismo minali već vidjeti kako sam umro retardirano, ali eto nema veze. Znači ko običajno fucking clean up. Ajde što se kaže, ovo ljudi post komentari ako nisam rekao. Da neko, vjerojatno vi ste, neko je vas konto, neko nije. Jedno što znači ovdje, ovaj klip je bio trajao 6 minuta, 6,5 minuta, tako nešto, ja sam ga skratio na 3 i 20 sekundi, tako nešto mislim. Zato što je veća bila smor i tako to nije bilo nešto PvP. Vidite, ja sam ostavio kad se PvP, ova lik znači saspuna čiganju, hoću sada naspunjati, sam ga navuko vamo. Da neko ne došao na clean up, sada siguran, znači fokusan da Jovantije dvicu, ne ono upao FNS, znači vidite sve što je. Ljudi, ako želite ovo je na Huahio, na nova, što on koristi većinu videa. Znači nije Infinity, nego nova neka. Ako ćete ovu teksturu, znači mora biti 50 lajkova, znači na 50 lajkova dajem, na 50 lajkova ću vam reći kako se zove, u komentarima ću napisati kako se zove i eto vi sebi skinite i to je to, znači i ja ga ovdje počeo deathmatch, što je nice, što je sve malo bolji komentar, ne znam ja što, zašto, tu sam tek ustao, a sad je 3.25, ja sam ustao oko 3.15, znači to je to, znači mi smo skoro ufovajno, leggingsi su nam trebali i to je to. Naš ljudi, hvala na ogromnoj podršci što mi pružate i sve pogledajte ovo, znači ovaj se lik mi je bukvalno stvorio ovdje, pogledajte ovo kako se ovdje dobro PvP i ovdje sam trebao bježati, ovaj meni dođe lik i clean up ljudi i to je to da ovdje nas istraživali, ako jeste ostavite vaše sub i mi svi u sljedeću, pozdrav!